ini 35 bosor जों PPP kerja. Ingkai azagawo kebo confused tang di Royal Borough Army please be self-disciplined personnel. Hai ke takuk ke pukuro jengoro kebo sargai dia. Ang asik nos kai mana. Je jaga kise bisa udar kai mana bono jeng kebo se kai maya. Asik jorade ang kahangke ni buju. Udar kai kable kombe. Ani para puno wajib habis le, ani jangan nampak dia harus nengko habis kan si beri kamu kamu, abu kono tesa habai timnai, nggak udah makanya jeng siapa mak ini na, siapa itu ini, tansa ni dari puno no alternative. Ang tesa hanya hai pai tu ko asa sana ni tanya, jara tu kau mana mana itu. Belaki khacanggo aina hai tisa tini new program no lojinai preparatory committee convener joto tini dong sarpor thanga sidia belai hamai maru tei belai posto klai lekan no jara phaine do belaki khacanggo hai si tei khakhambo tini ono tisa tini thinai rong ni nokni kororo ang sanan mo sumo hai hai borono noro khatung wisi tongdi noro nongni pesawat putih berita, kau tu sini bisingo berai, bro mal bro sini kawas itu kan, abang bro no neng kubui kethar umani bagasi, neng kaham umani bagasi, omah hai pesana neng mantha, botok kan ibu mungkin negeri ka, khak war basi neng kai tu thani lodi, ang belake hambai tu buma jara tini pesawat ino yakari di mana. Lorna belai boni besani ठीक है एरेंग दाम तू abona suri nai te kaisa kai porno chubanan bagi kono jo kono no mak bo jao obo haino ongi maya mase jang jo kono mak khai ro lai janai ebong jung to rinai no tabu chini bose ro je puskamo khai kan ai time to time abo jang jo kono nai lai nai am bagi khara kanya nai tin coba orono baya phaidi kaisa haina hai jang kaham te wan su lai both of us in let's learn from the past mistake to avoid the future one. Hangayo tama korokha bozaga deraka haji arano haji strom lai bos kan gotai abo hai ingia tejin wansu lai thansan lai abus eke kini asu joting thon bele thaksango tini okra chakra phai sobu yerjo kono na bula baita go hai nai konna ham baite preparatory committee and যিনি নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত সকল আমার নিরাপত্তা কর্মীদেরকেও ধন্যবাদ জানাই একটা রূপের মধ্যে প্রখর রূপের মধ্যে ওরা বাইরে হয়তো কোথাও তাদের ডিউটিতে রত আছেন সো থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ এভরিবডি এন্ড অলসো দ্য মিডিয়া পারসন থ্যাংক ইউ হামবাই বেলা থেকে ধন্যবাদ